ragerai sareng sami sane kangken lancah miwa mekarya ring jero geria tawi pekubon soang-soang sabun api katrane wis tak kena rahayu ya inggih ringgalah sane becik puniki titiang niluh putuk puspita Agustini penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali sane kuliah amongan ring Kelurahan Panjer jaga ngiringang idadani ragerai sareng sami melajah bahasa Bali parindikan satwa inggih ragerai sareng sami sedurung iraga mesatwa sane mangkin titiang jagi metaken ragerai sareng sami kantun eling napi nikah satwa Bali menawi ragerai sareng sami eling ring satwa Bali jadi nyetelui napi nikah satwa Bali ragerai sareng sami sane wangyang titiang satwa Bali nggih punika cerita rakyat sane sampun ngelimbah kering Bali taler ketahanake maosang satwa parejanane inggih punika soroh carita sane sampun ketah degilu tur satwane puniki ngelimbah kering Bali pinake sastra lisan sane nenten medaging pesengan utawi aran sang sane ngawi mewah nenten kauningin ibidan sastrane puniki kekaryane wenten satwa sane pergenanyane beburon utawi ketah ke bawah satwa buron minekadi isiap solam lutung teken kekua kambing takutin macan miwah sane siosan taler wenten satwa banyok minekadi pan balang tamak ibelok miwah sane siosan ring Bali satwa Bali puniki sampun ngelimbah kantos kemangkin alit-alit sareng sami para ragerai sareng sami taler sampun molehang pepelajahan parindikan satwa Bali puniki ring sekolahan taler sampun makeh lomba-lomba satwa Bali sane kekaryana ngawit saking tingkat gugus kantos tingkat provinsi inggih ragerai sareng sami satwa Bali punika medue ceciren ring pengawit pasti kewenten keruna-keruna ada ketuturan satwa ada kone tuturan satu pasti alit-alit miwah ragerai sareng sami sampun eling nggih napi nikah satwa Bali nah ragerai sareng sami sane mancen giring sareng-sareng biar sayang satwa Bali saking semeton iraga sane mepesengan ngiluh wayan kampung sane pinaka jayanti siki ring lomba mesatwa Bali desa adat Panjer sane memurde ilutu teken ika kuah Om Swastiastu titiang niluh wayan Kartini jagi mesatwa sane memurde ilutung teken ika kuah ada tuturan satwa ilutung teken ika kuah ilutung sedek mesayuban di beten kayune sage dinga ika punya seriba kene munyine beh kene lacure masa ngujang-ngujang kewo pesan wale ama yen makeluk kene sing wongan dhewek ilahama marane nyang itu dilutuk makin donga sintuk sakit tepukina ika buah perang akeh sajan mirip tun anak lantas dilutung ngomong imbang
dong awake ngliwatin tukang. Suba nepet iku awake meneh penyandi cai ngantos sangketen di bokone. Yen mandi tetelu cai abese awake dadu. Gelisang satu indah mejalan kone aja ke dadu ngliwatin tukang cecen. Diluduk menggandong di dunia nikah kone. Ngesir pejalani ike kuah mut ye. Sawire iya dua kelangu. Diluduk sambil langus kejengit lega di dunia nikah kone. Kecerita enggal kone ngangkat di sisi tukang lantas bareng-bareng menjalan. Sampai nenang ada pondok itu gelai kaki prodok. Di lantas diluduk toleh ngiwasin kaki prodok. Kekaden diluduk pondoknya suap. Ngenggalaknya menek penyambiu aneh sedang membuat rasa. Ika buah ngantosang beten di penyambiunya. Kecerita ludung ngempok diumas ani nasa uang kulit. Tur peludung. Lantas amak kedadua. Ika buah bangin kulit biune dongeng. Mau kelu ika kuah gedek. Sawire diluduk tuseng satinu teken janji. Jep iya mak prakatman kulit biune dongeng. Sedang kita iludung ngamadu. Lantas dogoi kaki prodok ngabot tumpak lanying. Tur ngomong kene. Wah, iludung ngamagune. Jandilah anaknya. Ika prodok mengkap di badan punyambiune. Kaki prodok mau jalan adeng-adeng ngitip iludung. Iludung kaliwat demet tenan ning ngamabiu tuseng tahu teken ketekan bayu. Jep kita ngamabiu nasak ibunya sedang kita iludung ngamabiu lapas katumbat ban kaki prodok beneng namane. Iludung maglebu gulung ke tanah tas mati bangket iludung tak ada ke pondok bahan kaki prodok. Nah, timpal-timpal aja ngepidang cutet satu aneh puniki sane kap pertama iraga tuseng dadi ngambil ane tuseng duen iraga utawi kebawas memaling. Sane kepeng kali iraga tuseng dadi bok-bok teken anak tiosan. Sane kepeng 3 yening iraga mesemaya mangga satinu teken semayan. Wantah punike satwa iludung teken kepeng. Cukup kakang ngebasa serem. Kirang langkung kitiang lunasi nampura. Sani makin puputang kitiang ngadeng-adeng para mesak. Oh, santi. Ragerai sareng sami, sapu nabi satuane duawu, becek pisan ye. Dumugi ragerai sareng sami, seneng miragi yang satuane duawu, taler seneng melajahin satu Bali, sane pinake kesusastraan irage ring jagat Bali. Inggih ragerai sareng sami sane manyantu. Kantos pilih demun titiang iringan ragerai sareng sami. Dumugi ragerai seneng miragi yang
pelajaran parimikan satu Bali rakyat mangkin. Taler di tiangelingang majeng ring raka rai sarang sami, Mang Danis tante eling mewajib tangan. Tante eling nganggen masker. Tante ngoyong cuma utawi nongas ring griya jero griya wah pakubon soa-soa. Contohnya nih, Mang Dane iraga sareng sami ngemargi yang perilaku hidup bersih lan sehat ring griya, ring jero, ring paumahan, ring pakubon soa-soa. Inggih rakerai sareng sami sanewangan tiyang mewasi kupon sampun tiyang ngiringang rakerai sareng sami ring pepelajaran Satwa Bali ini puniki dumugi benten maka wasanani atur titiang tenali nunas kengerana sinampura tur titiang aturang para santi om santi santi